Jedna od najvećih prepreka, uslovno rečeno, ne stvarno fizičkih prepreka, koja stoji na putu onog života koji želiš, jeste to što se nalaziš u toj zoni komfora. I to viđam stalno i kod svojih klijentkinja i kod žena i ljudi koji mi dolaze na razgovor. Da zaista kada smo ušuškani, kada smo ok, kada je sve negdje da kažem ok, svi smo živi i zdravi, mi onda ostajemo dugo u toj zoni komfora i ne pravimo taj rizik i iskorak koji je potrebno da napravimo da bismo konačno živeli, kreirali i manifestirali onaj život koji zapravo želimo, koji osjećamo da naša duša od nas traži. Tako da u ovom videu ću ti pojasniti šta tačno mislim po time i kako ti možeš da konačno prestaneš da živiš tim nekim osrednjim životom gdje si u principu nezadovoljna sobom i onim što živiš i kako da zaista iskreiraš život koji je baš po tvojoj meri u kome ćeš maksimalno uživati. Za početak, zdravo svima koji me pratite, hvala vam na podršci, evo sad već 2 godine i zaista ja ne prihodujem ništa od ovog YouTube-a, ne znam ni kako se taj kanal monetizuje, ali obožavam da dijelim ovdje sa vama, da pričam, da uživam i znači mi negdje podrška, znači mi to da lajkujete, da šerujete, da eto neki način možda da mogu da kroz to dobijem klijente za moj program, tako da zaista da bih ja sve ovo mogla da radim, meni znači ta podrška nazad i ta razmjena energije je uvek dobra. Tako da zaustavite se zbog sebe i uzmite vrijeme da kažem, odvojite vremene da komentarišete, da lajkujete, da podelite nečiji video, ne samo moj, jer je to jako dobro kao razmjena energije. Ok, dakle, jedan od najvećih izazova je upravo taj što ljudi ne dođu, malo sam prehlađena, ne dođu u onu dubinu, u onaj potpuni mrak iz koga se zapravo mogu izroditi kao Feniks, nego žive na tom nekom osrednjem nivou. Ja isto znam iz svog iskustva da kada zaista nas život nekako satera u ćošak, uslovno rečeno, i kad smo onako maltene na ulici, bez dinara, bez ikoga, bez ičega, tada se u tom trenutku izrodi tako neka snaga, ideja, kao ona majka koja je podigla onaj automobil iznad deteta, tako jedan adrenalin, jedna hrabrost, da mi krećemo onda da grabimo sve ono što želimo. Ali problem je u tome što mi ne treba da čekamo da se u našem životu to dogodi i da stalno čekamo te cikluse, da dođemo na potpuno dno da bismo se ponovo izdigli, već da naučimo da želimo i kada nam je život ok, da radimo na tome da bude još bolje. Ne postoji ni jedna krajnja tačka. To mi je jako važno da znate. Znači, ne postoji neka krajnja tačka ni u ljubavi, ni u uspjehu, ni u novcu, kada ćeš konačno reći, sada je sve savršeno. Sve je savršeno u onom svetu duhovnom, ali u ljudskom, zbog ega, mi uvijek imamo želje, uvijek želimo da se razvijemo, duša uvijek želi da ekspandira. Znači, nema tog mjesta da ćeš ti konačno reći, sad je sve savršeno. Sve je savršeno u svakom trenutku, svakako. Ali ta potraga za tim trenutkom da će konačno sve biti savršeno i više nećeš morati da radiš na sebi i da se trudiš, ne postoji. Tako da shvati odmah sada da je život proces, da je život jedno putovanje i da je zaista zapravo poenta života naučiti da uživamo u ovom sadašnjem trenutku sa svim onim što stvarno sada imamo, što ne znači i ne isključuje da mi želimo i trebalo bi da želimo da rastemo i da se razvijamo, da imamo to ljudsko iskustvo u ovom životu. Tako da to ne isključuje jedno ili drugo. Zato što mi često također dolaze žene i kažu mi, ja želim, na primjer, Irena, sve u mom životu je savršeno. Ja imam decu, imam muža, imam salon, imam, ne znam, radim u firmi, imam platu dobru, ali ja nisam zadovoljna, ja sam iscrpljena, ja sam bolesna, ja imam glavobolje,
nemam seks sa mužem, deca me ne slušaju, nisam zadovoljna u svom životu, nisam ispunjena, nisam srećna, iako spolja sve u paketu izgleda kako treba. I to je taj osrednji život kojim većina ljudi živi i predstavlja se dakle drugima da je sve to savršeno, sve ok, ali ona strast za životom, ono uzbuđenje, ona ljubav, ono ushićenje ujutru kad ustaneš, wow, šta me danas čeka, idem da spašavam svet, idem da pomažem ljudima, idem da kreiram, da crtam, da pišem, osjećam se živom, vodim ljubav, jedem hranu u kojoj uživam, opuštena sam u svom tijelu, osjećam se relaksirano, uživam u svakom danu. To je ono što je nama svima po rođenju dato. Svako od nas ima slobodnu volju i dato mu je da može, ima pravo i zaslužuje da živi obilje na svim životnim poljima. I možeš imati i jare i pare. Ok, možeš imati i jedno i drugo i sve možeš imati odmah. Tako da, ne želim da se zadovoljavaš osrednjim životom. Nemoj da slušaš druge ljude, slušaj mene. Šalim se, ali znaš šta hoću da kažem. Dakle, nemoj da slušaš rodbinu, mamu, tatu, sestru, drugaricu koja ti kaže šta ti još hoćeš, pa vidi kakav je tvoj muž. Ne, imaš pravo da želiš da vodiš ljubav kakvu ti želiš da vodiš. Imaš pravo da želiš da idete na putovanje, da te on poštuje, cijeni, da te mazi, da ti daje tu ljubav koja ti je potrebna. Ti imaš pravo i zaslužuješ da živiš taj život. Ti imaš pravo i zaslužuješ da živiš život koji je tebi uzbudljiv, da živiš svoju strast, da živiš svoju svrhu, da si ispunjena svakoga dana. Ja sam dokaz da to postoji. Meni nije sve u životu dato, mnogo toga mi nije dato. Roditelji mi nisu ostavili u amanet, ono što se kaže, neko nasledstvo, platili mi, ne znam, kola bi kupili stan, ostavili mi da imam neko obilje, da se u njemu kupam, niti imala sam jako puno problema mentalnih, fizičkih, emotivnih, tokom odrastanja, tokom života, tinejdžerskog perioda, jako puno zlostavljanja, maltretiranja, nasilja i još svašta nešto sam proživjela. I evo me sad ovdje stojim i kažem ti, stvarno iz srca ti govorim, postoji taj život na ovoj planeti Zemlji. Moguće je da se budiš svako jutro srećna, da kada pogledaš sebe u ogledalu da si srećna zbog onoga što vidiš, da osjećaš strast, uzbuđenje, radost, da živiš, da osjećaš lakoću, slobodu, da možeš da ostvariš sve to što poželiš. To postoji. Da osjećaš da je ovaj život spektar mogućnosti koje te čekaju, da možeš sve to da ostvariš, da možeš da stvarno živiš svoju svrhu i da od toga zarađuješ taj novac koji želiš. Postoji to mesto gdje si okružena ljudima koji te stvarno vole, s kojima vodiš inspirativne razgovore, s kojima uživaš u tim razgovorima, s kojima kada završiš tu kafu ne osjećaš se iscrpljeno, mučeno, jadno, ideš kući sva nikako, nego se osjećaš inspirisano. I kada dođeš kući u 11 uveče, ti još radiš zato što te taj razgovor pokrenuo i ta osoba i drugarice i prijatelji su te pokrenuli da konačno pokreneš taj svoj projekat. Znači, taj život postoji, taj život te čeka, taj autentičan život koji je baš po tvojoj meri te čeka. I ja zaista nisam planirala da ovo bude neki reklamni video. Imala sam razgovor sa jednom devojkom, pa me je ona inspirisala da snimim ovaj video za sve vas koji se isto tako osjećate, isto kao što sam se i ja nekada osjećala. Ali evo, želim da te pozovem zaista ovim videom da ako osjećaš da ovo što ja pričam rezonuje sa tobom i osjećaš da tvoja duša kaže daj Irena, znam da negdje to postoji, osjećam da to negdje postoji. Javi mi se, bilo na Instagramu, bilo na TikToku, bilo kroz e-mail ždranjairena4@gmail.com. Do januara 50% popusta na moj program Od nemoći do moći, gdje upravo na kraju ta 3 mjeseca dobijaš tu jasnoću u pogledu toga šta želiš, ulaziš u tu svoju moć, u svoju snagu i potpuno mijenjaš svoj shift, mindset shift, tako da veruješ ponovo u sebe, da veruješ
da je sve to moguće za tebe i krećeš hrabrim koracima da kreiraš taj život koji je baš po tvojoj meri. Tako da, veruj mi, toliko žena, možda pogledaš na mom Instagramu, toliko žena su pokrenule svoj YouTube kanal, svoj biznis, osvijestile su svoju svrhu, žive samopouzdanije svoj život, osjećaju tu lakoću, tu strast prema životu koju prije programa nisu osjećale. Isto su živele nekim osrednjim životom, nezadovoljne su bile sobom, tako da veruj mi, taj život postoji i za tebe. Toliko sam uzbuđena dok ovo pričam i nadam se i znam da osjećaš, i nema veze što je preko ekrana, osjećaš ovu moju strast i moje uzbuđenje. Neka se prenosi na tebe i neka te osvesti, neka te pokrene. Nemoj da dočekaš kraj svog života, gdje ćeš se osvrnuti i reći: Bože dragi, za koga sam ja ovaj život živela? Za koga sam živela ovaj život? Nemoj to sebi da dozvoliš. Molim te. Molim te, nemoj to sebi da dozvoliš. Jer ja ti obećavam da je taj život o kome maštaš ili možda ni ne znaš šta želiš, ali osjećaš da nešto drugo postoji. On je mnogo bliže nego što ti misliš. On nije tamo negdje i ne trebaju ti milioni i kuli gradovi. On je ovdje. On je u ovoj promjeni iznutra gdje ti pustiš kontrolu i kažeš: Bože, univerzume, verujem ti, otvaram se, daj mi ta čuda, otvaram se za sve, hoću promjenu, uradit ću sve što je do mene, napravit ću tu promjenu, dajem sve od sebe. To je taj moment kada sve kockice kreću da se slažu i ceo tvoj život kreće da se menja. To je taj moment unutra, unutar tebe, u tvom centru, u tvom biću, u tvojoj duši. Kada god u danu osjetiš brigu, kada osjetiš da se udaljavaš od tog svog središta, samo udahni. Vrati se u to svoje tijelo. Vrati se u svoje tijelo i opusti ga. Vidimo se naredne nedelje i nadam se da te ovaj video zaista inspirisao i pokrenuo da kreneš za svojim snovima, jer ti to zaslužuješ kao i svako drugi.